hawkaram jasmet manili ana to hapaklang panji la kan non het jong dak resort akimi kangpo pini nili nang kelang la sedak hapaklang podak akimi resort tegedak ningrom be non kang ning kihut kijui kelang masa resort dak kangpo sinilam hapaklang pok-pok Aja semir sinandras bangso rengseng resort mate dagi me kelang kiji kelang adim kang puj pem inut owner mate proprietor inut tek ser bang kolang pun ida ki tong na selang pun kon poi tin ate nani ga so konsep bang than kata nili kamat hadam opteng kan kilo itum karbing long isi liar seng sang aju Nonton kejuan Thai kelang ni tu, ni masih litum hamren jasmet hamren arloge kejuan Thai kita ugali, kita relax apan, recreation apan, sonkai itu industri mereka damat Thai, berat masuk teglong masih ni lisan mata lo, malah semua mata pensi, ledak isi lekang long ledak dekor masih ledak abang kejuan Thai semari, dan ni masuk kerja si ni Pemegang akan kami tujuh bangko, kalau pensi mata pensi, nasi derang huihai, tujuh Thai, kasih marlo. Acara itu lah sih, alang li konsep akimi kejuai kelang adim derang, kaki kim tu lah sih po ang sona derang, nampak lang pun tumnon po ang krang na tampo. Aja sebut hemtap, karbi. There's still nothing. Aku trip ramalong. Hentap dan ini rasa hentap. Maksud hentap konsep. Mampu dah tolong. Ini paklaman pelapang sana. Datang semua rumah nela. Nak sebut rengseng. Three house point. Nanti kalau rengseng three house point. Nak new konsep new architect. Bamboo architect, asal ke bamboo architecture kai. Tapi ya mungkin amos long hang pensi bangsa konsep and direction PC selam lo. Sidak hamran pun kai lo jasmet kilometer truk and bak kai lo long si bangsa.
sông long dari long này là gì resort camp house okay nine sing three house front itu lawan lah senang dikerja long cile lah dapat non belum so breakfast sih dapat udah dapat paham rena di dalam dah kalau nine sing three house point hamran man kilometer complete an pakai lah long sih contoh nah vitamin atau vitamin yang orang cakap nah vitamin itu dah ada counter di depan kan